Ke-Executive Committee yang ke-Jainte Hills Autonomous District Council JHADC haga kenta keli yukeli yang ke-Dorbar Mang Tengka kawada sedang ni kesengi lengba UIM ke-Chnat Arts and Culture Udlaski Rembai depan sengau wa ke-District Council M ko i angnut wo tipmit no da ka-ain yang ke-Council yakiriti dustur wa M hapok rilum jaintia la heyato wa ichat ne iwan-iwan wada sikai daki wa he wasian na chwa. Weda ongule wa tibu ka chat rongkli ne rongkla wa jule chnong talang le to ko wi na ka chat wa MK mo timin tangwa na idaw wa ki daloy ki wada pengkup bor wa pha de tho cha ka council heya to wa ini de langki riti dustur wa pher wa M hapo ki ilaka yong ki mpu pendep ki hado katele yeni ijubab de eu langba iyukeli wada keli da ujam japrang po tam MDC ka war central Hejo ipor ujam syafrang na kaliu le ladaka district council M ko itmu wo yarap kerpang ya right nong talang ko wadamat ye wo penman ya ka chat rongkli kat kam wato ka niam kerukom nei baha watengkhu ko wagi ain kam ka wildlife protection act kat khandenya phawar UIM in charge de pediang wa MEA wo penne pensa ya kini ki chat kam tam ha M itengkhu wa ka ain kam te di yumudu warap baha ya ka right nong talang o i ka dei tho cha ka district council khnang wa ka chnat yung o uyo ka wo paj bnya we wo le ye wa kam Executive committee please to state how many traditional religious dances of the different communities in Jainte Hills have been organized by the council. Sebab tolong undang. Kita kawan ya kawan bu ada jingga patang ini ada jingga itu kena kuasa tadi. Ada jingga itu kena jingsa, kan jingsa kiba kentuk kiba ya benak lang bagi yang menjurkam. Dan anu sa gawe kawan yang sudah banrake ya ka pendekmen kena katiyo ada kata ka rongli apa yang kanus kesenang ronglang Kawai na isinong gaba ngala kebasan, isinong gaba ng po constituency kajongan. Kaya la yang mereka rongli karongla ka council ka dalam kacing prokat ban itu ya ka. Mr. Chairman sir, ito participating committee member. In the district council, the those na maraja kaso tasam, the area of Adani of the law, our committee, the traditional yogi, the customary practice yogi, the traditional dance, and the traditional jila yogi had it of Perope. And they have looked at them at the Nagalia of the law, Yogan committee office, TBE of the Rompla, Kami traditional dance yang di war negara, tentunya memang official itu, cara official. Karena kalian yang ini kalau kacang ini pula, wah untuk ini, udah ini ya order jadi beroi, karena dia suami ini cara official, so ini ya kalau traditional dance kau apa perlu jadi ya. Kami jing sangku yang diurun orang jing sangku orang yang diurut. Takum kecingnya coba por, dikelah, kensak kelah, kepala colong, biasanya kan menungsuk bentar. Tuh ini kita baca ini segede kecingnya cukup. Jom ki neki kepala tenrai, jing sat tenrai, custom, kocok jemi, bat kene ka por bentar. Tapi ini kecingnya cukup. Jengki kerja kecil tu bagi air di kanal. Sekarang ni kaya yang kecil kerja. Kalau awak sambung kan, kong ke district council ke bagian kong ke district banyak dah, bantunya bantuan sah. Kalau awak sambung kan ini, kalau orang bagi ingin yarak, yakin kisah kita, yakin niam kirupam ke internet sah, alat ini, bagi air di kanal, tinjau berkata. Terang ni yang buat penunggu, kau kecing tiba kita tolong. Lah ke council, kata orang yang kecing berkat banyak. Ya ki senang pun ka right nongkalang, kau penduk kecing dia kau berkat lain, contoh wildlife protection act. Mentai dia penduk kecing dia kau hal pun no, bantunya bantuan sah kecing kesatuan ti kecing. Lah ke council kata orang kecing berkat banyak pertama. Jadi hasil dia kecing kau berkat. Mr. Chairman sir,
Resipun cuman sar unjuk ya IM berapa